Njokura Lukmana and Tagta 211 Musund. Ngana Kinga Gito, Yavere, Mabra Kida, put it, I am Quapuran, 7 Tigmarakan. Vano, and when I was Savannah, my barbo, Barra, and Yasawand, Monco Yasimurana. Denko basa baba awa geneva mdu nasikati ya engim amatokanya smokanya amo no bir onyateyo kera chiru se matanga amato chani ga bakata tumata kanya rekende tul rowana atudara bakungo tibe seni no mano maswatio takara nintutera nyomba Sengeyo bia mwaka 71 tukanyara no seni bwa no mwaka ya bana sta bana oborwire bogacha katika bere bari bia bogacha kero mwana Vincent orwarire miaka 23 katika bere tugenda kumwira cyane rekera chete school omugwa nyaguta ngaikoraro mwana amaisa kabura Natumini chiriboti, ngachakira channel. Tukaenda channel mwaka uyo mugima, tugatuma Gikuyu. Tuweka Gikuyu, tukabera ororo, mutinyo ayo maenda tugubimu, bagatabulire mboi. Bagatabulire bure family na mahinga. Njera te yo mongi na yandaka, makorek. Mwana ewe birore akaibwe mtogete birore gete bi kumusachi namba gocha sara kagandere clinic. Paka akora form 4. Kera akora form 4 lendi. Akagende kosi yaye Nairobi nandi akaenda lenda akakora college akakura ogo chaka bana akarwara pi akasini nda kurwara muno bana akagendera bakonyu butayo mwisigo yakabwatu mwako yateba akori mingura mutinde ko burwire nse no bokali enda bakase no bero ona lijibu mwana acha yule muri tukanyaro mwana ngatayo musibati yo manne ko muro manne no murana na asirite mbabire bale kama kawapa kawo muro ya gatama kabatiga musibati ya karacha oya gacha tebio ya ko murimere engura mutinde ke butuko mwana uri ndakanyaro musambali mu ya kama beke pikipiki ya gacha wikira bone gano ari gaiga nini ndata ko balen dimbuga tinguru joko bakon nanje ngacha nkaru ari pikipiki njangage bango tindi ko nyara kwenya Bono bachandika balira nchale munaka muno ya gukorunse ubuno ankurubulere tonyara musamaliyo ndo bakonyire ke none sabu kwenyara konde gotai mwana Vincent akagubolere ga bono konyara gotai onya kolero na enda busonga na menya twana no muswati egachege kabano yando ole ndabano na bakena atigara abuchena rombolende one ka injengo musibi bono na kingo na gendere chinguru cha mare na more ndiro ni arukiro mu rabere tinyama chiyo oikero ku kuragira goteyo kende getayo nkwane gasira mwana uyu misiko yora nkwano tei ndagira tari kuri bono mbali konyara kende bakurikira bamente chiyo bone ngusi singurusi sabuni na beko mbarango basibe mwaka muno ye munarega sabuni yeko na bakwenyora munatari kwe munari bono nantu bwata bakongwa senge tugo sabe serikali abasamaria baya batokonye bankonya gakinanje ninje ntenene nje bieke nabasibati amuna batigere babiri ndete yo konyo amura balinge babiri bakuru bali makonyo ndete mwisekonda ali bwa ya bwata bakon uko ira mo istari kwinya mwana no aro mwako no nje bieka iga munande ndete yo abasibati ana bachandika sa monte yo bakon bono nimbwato bakon nabasabaria maya baraibu gaki no no mutanda uyo beku egere gaki tonyore nyoro bakonyu cha sengen konyara barwira timbuga tinire nchere mwana ya asirita gati gabana bake mwana musini bwa mweri agwati mike miaka 3 njira dei yani gene ngeina basubati amba bwati gene muna bare bagwata bako na batamenya te yamna tole sime ya genda takara bono ntubwati njere no mwaka muno na bakwenyora sai gende yansi ya butuko bono nturi kunyara komoko istima yansi ya jete ntuma tisi ya jiet
bateba ngangocha bari kubika rende bari aba kabisa mbana gochaga bacha gotubikira estima ntubwate obokong'u Fo. Okoreken. Agana nyauta form 1. Asingar. Akajanga mwaka nandoyom. Aba kanda ikut. Karawiku nanda maza anu taka form 1. Nyauta. Ngabangko magendreli paka akor. Kara akor. Nceng kata mana kemana bapa mamro naman ogusira. Ay, ngumenta nagasira ngane ya tiga nyasa bikan. Mbija no pita. Mano yo asurika. Wakuri bapa kamambano kara form 1. Ay. Habe sini untuk hidup sini, masa tu tak buat tinggal ni, harapan. Ikan nyumber, umur mana antara tengah, mana mungkin ada ruat. Tuasa kan dah kumah cira kuai kucia, magaci densa asal. Enggak mau pikir, enggak pada macam itu enggak mau pikir. Nonton nje nasabire serikali atokone ande nkuyaniria abasabari abayaga kiberwe bari bararora omochando ya mabira ase emiaka eme miaka 23 akibakonya abarwaire aba bankonye ase bakonyara nje nkuyaniria serikali yaito ekerereru nkuyaniria ng'ambi yamo. Pat Nyaundi, mimi ni neighbor kwa hii familia wako neighbor hudi hapa kwa hii fomu. Sasa vile tumeangalia hapa kuna shida hao wote watatu, na kuna msichana, kuna papa na msichana wake wawili, alafu kuna wengine watatu pia, wawili pia wameufiwa wanaume wao. Tunaomba serikali kama wanaweza guswa yeyote asaidie hii familia. Huyu mdada yetu hapa ana nguvu, ameusiwa, hata mzee kutembea ni shida. Na huyu hao wawili vile wako hivi, wako hapa mbele yenu hapa, ni wameufiwa na bwana zao. Sasa sijui vile mtawasaidia, hasa kwa government level. Kama mko na uwezo, mnaweza kuja muangalie hii familia vile wako hivi. Hakuna hata chakula. Wasamaria wema wakuje wasaidie kwa hii familia. Serikali tusaidie kwa hii pomu. Hatutaweza sisi peke yetu. Ndio waingie ndani sasa. Mambi, acha manganja toka. Wana ile boye karibu mwen.